inka sa kabapan liru sila likagwa Dios. Nik ese choleli hermanos dice okli bokopal joaquili hermano pastor local kagwa Joseph Tesing cre utis sumatin relas kahol joaquili hermano Juan Tut kagwa ting angli herman pues Jesús quilcha kiru aran cero quemado que tzaltenango araso gulasa julik ángel Juan chia panakwan pero pantio siri Dios likagwa jonelik kwan lirusila sa spes telom likagwa Dios wakili kamanos pastores con que barin kagwa ting angri uli mana pastor na chara mululha kagwa na ting angri nak na chalik herman pues julginakin sa liskalebal sa lakili iglesia parkinats akon pues pantio sili kagwa Dios hermano holy tickets oglik angilopal kagwa chi osop te sincrehe as kabali Dios okana karup tara benkira tini Dios kita gwa sok mas os atyo hermano kita gwa sok porque que nak mareta es que kuanak sok o maraking karas timpano apan nasjeli kagwa nak se chosha majunta ok chihukum ilchimim ilchan lita ok aranchan hanep liteskesh chole chilo oning saru chichot hanep litesik se chosha por eso nagnagochal sarochos de Dios herman con aquel eclesiastés natat ok chireris puerta relochos de Dios chan kuang tasak sa chol arsat ok chan tak ausilachan la yuam porque ya tok sarochoch lichocho kil Dios amén anisa ochoch Juan kat hermano masarochoch la hermana la mamá la papá Vitrata chikchi ulaning rik ina papa mama marenak kwan sa ok spok lay kilik anuren ok chikwan khol sa kwan sa sarochoch khol kwan sa kochoch masat ilok sa kala mama la papa manaan inka hola ako na chikilban ya se rochoch amén ya se kung kabal a iska king bukutracht herman pero arikwan ko na bala que estiel herman reru chichot makuna ke lup tachan matyala an herman mak FTC se escuel se konak escenario reru chichot Dios herman kaya na ke chinalok chakli di china escenario di cascades in y la teléfono kwan chikaran chikaw grabar pero rekili natin ni Dios ok as teléfono pero chatip ki ok mensaje ok lain nak niginchal sa atal Dios ni ese avión ni teléfono out porque na telika kwa chiskonil kwa shkonalil amén todo tiene su tiempo shkonalil nak so pitsan shkonalil nak so mayehak o shkonalil nak kuan nakta atinak la echareli chosa otliru chichot para que la at ingata kwa bili charap steli Dios bukutoha tachinak chulak ni Cristo sa kwankilal siya og ating tohorak tachinak sunub rakagip chirus res depal sa kalapal tireng ayis bent kachunub kip kag ekip redaktora tinali Dios o trenak tosik aran se chosa bukuto kana ta sa palma arin hermanos amén sigulat sa kon iglesia Livingston sa iglesia Fuente de Vida aram ko ne ka oksindo bayak isi mo ko slo ta bayak spank sing out porque se ay chisakso kamas chulali herman se chulus akri ke story sa migrati ni Dios igulak karan ang abutas ka ko na kinsi sangkin makala jola sa altar sumukulak kwa panel maka pero hermano la chitkak bilaka na akcha bilaka na ak pero hoy vengo na la na akse so pero tiene que estar que sufrir en cuarin sikpala na amén harap tara kila tinik kagwa Dios hermano sa kapsa la Biblia mereka kaya eso la sa kankanit sa challenge mas hot om yakiwan
Nakuan ka telepono, lo akis biblul. Karumeges akibir sa internet, hermana pastora. Ya sé, hermano, ya sé aplicación que ane queras con sentir, hermano. Ota free fire ya que se con el mal tu mini que sexa. Mamá, que algo na kinkisi katsal. Which mama nas que? Kuwat ko na 50 katsal sa 15 días. Skeli na be. Pero para Diyos kaya pala ralas kakol. Ano kasi, mas na ba o? Taang, sa iko, anak ko usa, anak ko kwakli, ili sumating kwa Estados Unidos. Tokchipon, nag-catch ko na $100. Pero para Diyos kaya pala ko sa tesingkin, ausla pa yan. Para Diyos kaya pala. Ano, eto kaya singkin kwi. Paristok pala canal de Ochoch. Con la televisión. Ito compos televisión sin línea. Con animal compos televisión cable. Con las 300, con las 250, makuchirias de tato kanika. Usted que se cree Dios, kakwa. Cuál es cosopte sin kila kwa. Tistera que yo saque, tatratna que yo tistera. At yokat soy mal sa ruru chichot dahil kilchak li Dios yokat slok ali reru chichot utlain ka ni kinara orak nakwa mayekak anegak ratisakon ketsale kat solok ase kat sa kanas chali Dios ake. Amen. Cuando se mantiosing bikine li herman Kung kaya aran at kanang maayi malek anak lagi katinak se ablak tenamit siya ko at kanang par kung kaya ni Herman pero sa skaba nakebaan nag-eskosla nakwa ko ni Dios na ilok sa kreparan hoka na sesye to ban Diyosing sinuli Dios pero di kamanara ni kunchuchik arik eskosa pantiosing kakisa se nume onak se ulakaran singkwabi pastor ilagi paran ile palagru paran lo amake kala minute elain singkulon chikan sa ni Dios kuangkat bayi pero matyaak natin so esyat sa ako church alis siwili lis oripadas sos iliyo sa ruchichot entonces kilak natin ni Dios. Segunda Timoteo. Nakiesa li salmo takil li pantiosing haan limayeh naske inloal. Li pantiosing kaing anghon mayeh chiruli Dios. Abanan nakyokin sa chichalk. Yo sa ing kaus sa libus karuting e predikar kakwa karo laat kwak takyokre. Kitchali santil mo siya kistie. Kie aatinain. Rehep ni tenamiti. Porque cualquier nagkakauslan rechan, nakakirak nagkasinubre, sikwa bingkil, o chirishaan, siya ko sa erochoch, o tingkat siya nagkanak sa chol karusin tiya rehep chan. Kukamata chan. Por eso kilak. Capítulo 3. Versículo 1 al 5. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1, utkarakilpal sa versículo 5. Nakiro belistak li Dios chukwabeh, kaholbeh utilis santil mosyebeh. Abinas niya. Nagwak akwi naktenaw na asal siw-siw likutan te chalchiko naktanachok chak rosohikep likutan. Amen. Versículo 2. Epli Cristian hunes reep te rah. Alis ben. Nah te kuchik. Te raro litumin. Te
Des ni mo presi skuankil shkhune sebrib. Des etiribeb chan. Te hobo. Ut des et ratin shna shchukwa. Inka te diosink. Ut inka des skuankil spabankil Dios. Versículo 3. Makaak na okli kinep chan. Makaak usilari kinep. Talakes Job atin chinibilebrib. Ak analakep chan. Ink ates kuiribeb. Jos akep. Utsik terili shabilan. 4. Des astesi liras ritzin saruk lishik neke ilok reheb. Kawakabrib chismanong kiling aus. Tanong taklis etile. Ink ates rali Dios sang. Habansik li sailal li ruchichot. Haansik li tesra. 5. Tesjerib nakakpapanelet. Aban ink ates eskwang kilipabal. Timoteo chan. Mahunahi aku ibrikinebaan. Ratin ni Dios. Esa lago kinekatruan porque res lo oning kili Dios. Tanumtak lima usilal chan naktana chokchak rosohike likutan. Sans kolamili atin asyaran. Kwakuliatis ye ink atsik te diosink chan. Atsik te diosink. Pastintiala kagela at kwankatayi. Kwanta na chak a elomaran. Kwanta na chak a rabinaran. Kwanta na chak a sakwinkaran. Kwanta na chak a kwalibaran. Kwanta na chak a i. Akwi amam kwanta na chakaran. Pero tak au silalak bayak. Ma-access utubrip nagi kunch utak sa famil ko nag-espano hermana in spantyo sinkireli Dios lik arutyo likakwa matyo ke espanong kil arutyo laktak osla arutyo chikchal sa sol sa kaus la kwalal la familia na akwan chik sa parkis kanabag sa Dios arutwan sa sol matyo chilo oni Mateo Chimantiosing, Mateo hermano alabanza sa liscuarto aran, matuptuchi fruta sa refli, aron nagkagpilaran na nagkasmok sa video llamada. Aron kwalaran, aron yuagya sa kalabelom kwalaran. Madios ka ba kumplis promesas niya ke? Kuankat iskis ko o skanabis pori sumatin. Pero naksko iskis niya. Maungulakting halagu chare. Hasta puede ser tingak aba chirin telbe. Ses onirip likas kisinaran. Kisya kon lik alepal kisya. Laisig at saki in tatuaje sa kabanak ni Rati sa kilchan. Apo ko lang siya naman. Masalok skaro, masajibro church ka. Pero ano siya naman si Mano? Si es inicial ay churin telchan. Kung niletaran, halina anas rapal sumati. Naknaok iti belek akalak sa shol sa shuam ni Kristiyan hermahan. Nasach ni Dios sa shol. Nasach la chot sa shol. Nasach kung kabal. Nasach kaching. Ralip bisakil sa shol. Naknaok iti belek akalak. Parte tatik la sa ili Dios sa steli lia profeta. Guatemala machan. Sali sur machan. Sali este, sali oeste machan ni Dios. Nasya ko kain ara norte chan. Tatik la chaklis kos ili Dios.
Tatsalak sa Spain, Chiskunil, liru chichot. Siya. Ano matawa man at sakraban? Pero aunak arantikla sa klirailal. Aunak sa skabanak norte. Tatikla sa Dios sa Spain, liru chichot. Abitin jage. Aring Guatemala, sinaus promeses niya. Sisire pastor. Pastor, lay nakuha na tatiho si quiz. Nagkakilak kay pastor, sa skabanak inebail tingkanap ang materiya kwaye. Tsare pastor. Nagkabak siya rin pastor. Usting as. Ust makonsult rato pastor, pero aras ni rato na pastor. Sige. Apanak tiyulak. Tinghal si Conil kot aning tsecha. Inaus, tiyere li pastor, tiyere mama, tiyere mama, ayo sa mama. Lain sige, sik amak in tuminjan, mukmas esport, isa tuminis ko, papa, mama, sik os tuminal. Etos, tiyere mama, papa, katakalak li kalal kag ahol, renak to usak, renak to kwaklik, renak in kasi kwakos, narail, nasirelis pelom, li kana herman, renak in kasi tat sikse palmer, chan. Akim ko nakatienda, chan. Tisket ko nakatienda na sa aking sikak. Sikak lintok sa ni ka-herman. Sko? Sa estirali Dios, kagwa, hait ka ba no? Hait ka kwa yis promesin ka tsinin chuming kotis ko nila kwa yi, numsi, kolale, kayi kagwa chan okli ka-herman. Ut nasteli kagwa. Masaj ola esa sa ruchot kwan kinchan ni Dios. Manakek au sila la es. Nakayi kwan kin la inchan ni kagwa. Mik ala naksaj ola la in le chunchukin chak charilibal chan ni Dios. Skam chakunak lah Guatemala, Estados Unidos. Hasta la ola ko jarak usting anak kanawiru. Hikot sa hermanos Spain. Ako tigay na skam chak. Nik ata, usta ka nag-espal at sa kres family. Machan ko skwan lakat sa Estados Unidos. Mas mayihak, mas kelis promesa, mas kelis diez, mas chiwi templo. Ano nag-esya takil? Kachiwi templo. Kakalot tao ko ayo. Ano akal skwan at kakal. Dios, lemchit kakechan ket nag-esya. Entonces, o naksulak. Ano pes ox manong kinatili Dios? Hunes rep at si terak chan. Hani special kagwa. Hunes rep terak. Ayos, hermano Pedro. Cuando sa kagat in Estados Unidos, atraktos ten arika kareng chan likeba ya rey. Ta terak rey, tisket ya sak gasolin, ya sak gasolina pa por pastor. Ano nag-esya naktate? Ayos, kawa pastor. Kung siya kimat, chino Dios, tingkat siya na. Kiri ba Dios? Lingkat in siya. So, ako yung blokyar siya. Chino ko sumetsak siya. O nakambrak siya kakaskits ina. Yes, herman. Ikikinakat siris undat kam sa kudos mat ikinakat sa kisalak alabal. Ha? Skam ka ba pastor? Masikila kiris nila mas osi mukha sa machan mas kostil ka. Yes, usas ko. Usa kinas ko chilang masa kinas te serakis kamokresa ekhul chalikis ka. Autak li Kristian osok li silahom chan mana kunes reh citras manungkil. Kalau lah Estados Unidos sis mods pastor sek alek balaye. Ha? Utaan lok skar, lok small. Unak osok strapa akak kawa pastor. Kawa pastor. Maachis strapa aking tube.
Utira li kagwa que mas us kaya la cara hermano chakli Dios. Porque na kiesa li ageo. Kuilaat ko na sage, tajitan, uting atak o sa ni kwetan. Chis ko nili shok sa ako, choch li aksha shok chan li kagwa. Wapu ko chichaku, isi ko chichis ko nili chaku, chakli Dios. Una na risini Dios ko akas makawa china china tulak ngate hal kawa sans tulang ke sinisilin kar ut hobin kar sto sinisichiku anita bat ising kar ko ana la etis isingre skamsi la tibrak na let nakikuna sa ke chini ko sa kamsi la bendición sa kamsi kinago kago bukwat laktus kamsi ka la asat kamsi la chuni Dios. Amen. Honesre bachiterachan, teshraru tuminchan, ink achite tioshin, tes et ratin shna chukwa. Kalap akalaka kwa, chas mamase video llamada, ya la socha creste en 15 celular. Mamachan, nimpano. Sas abanak mas nak ko ang kesh. Yashban Israelin choning kat kui oshibak chan. Ya ko shib mama. Utas pori mama na ke osta de agua kat ko shibak. Unak ting chila chali kermaru yo. Al Dios remesa ma hu la shit kat remesa. Hara de kesh osa na dak chukwa ba. Ma cheli al ma ilali al Spanish nitrakaran bukan rilom jak shkunas tak jak tal kita kana selin kat shkunas ula opera shuku ko ulah chan kala kita na siya mang us Spanish jak ares kilin kat kalak cakaran kalak katakwa sa panagim sa iyaw sa nakwan maparat elk chabe to abago. Porque na os que yo saben, porque kat kila sumatin kulok sa ka mismo kila sa kuka balaktek. Porque kistela Josué. Paano maklitera chan la Josué bitanamit at yung kas maltrakishik. Paano matkalenin paano makenin kalakes, paano maklitera. Pero lain kuchbeni kung kapal chan la Josué. Ano bet keslo alas niya? ¿Ah? Ano ba ito ala Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Chan la Josué. Haara kataje herman. Magil lika herman mare yak naskuan sa katempero mare Diyos kalaga kwa magil kalokone kiyos la o sa katrela katsin la de lomaran. Anta jere? Ilan na ka-herman ko ay nakal mo ko nagkirah ta pantyosin. Una nagkirah nagkirah pantyosin. Nagkasya, eske stibel trah. Makhay tabi terah kak-alepan mas na-alep chan. Tukhatan nak 20,000, 25,000. Ay, kuwang ka na pantyosin. Lakos ka nagsatulak. Mapantyosin tabi trah. Para mamaka wakakawa kwantut. Chicks mayakil si trak. Sana nga siya. Para que tenamit lang na keskosa ni Dios si kunila, herman. Kamasya lang hermano Juan. Tara si namiruri sa kinit og in chekok. Kulong si Paul sa rochot. Pesa kala bi chak res sumatin buki si Paul si kulong sa rochot. Tapos kawana hula doon si pantosi ni tenamit. Harusian con que haya que hermano Estados Unidos, harusian te hermano, machisian con que millones. Aramo ko siente con que haya millones na guatemalteco con que haya. Ut parto kos ke bali Dios, parto kos ke bangkiri Dios, que kos ekbal chikish. Hana intak ulmang chalikagwa. Naknachok chakres kulunik utrosok likutan hong. Inkata Diosinsan. Inkaka herman.
Holti quebre, li akuan kep siya kunaka 80 años, 90 años. Kung silsak mo kukuan kep, tas tumingo lao. Sa kasakilal. Naktaats rokuli tumin. Nikesye kakcha. Nikesye de taats. Mare taats. Ayos, mare tataro kunaki yakun senta. Kung silsak. Nakaksats laat. Jesye. Toko ba ako mukukuan sikra tumin porque sa ulit tumin. Kakcha naktaats ulit tumin. Ut ano na kes ano sa kusil. Ataw sa keme. Sko ayak sa na tienda inailna sa karan. Pero anak kuan. Pero kusil ses etak respetar lisnale lismama lismapa ut mukuses ano talima usilal hodyo anak kuan ses ama sa krisakila. Spats ook tak lina bek jukwa bek chirish ralas akol haali pori jukwa bek mare sulul mare hap sko si spats pari sakir ralas akol se atin sa kusil pero nakwan yaltats inak chikirish ala kwalalak akol manakate roslo manakate spap chikanakwan inkachik kwantis tumin usta mag-agwe, mag-asiris uy mag-atomin sa ochoch, pero ang si Kwanire. Entonces, ni kagwa Diyos Jebal, haneba ili mausilal dyan, salak sa likutan, nakaya at sa krusok likutan. Hasta pastor na kwa na el-ari sa kiskachin. Na el-ang ki is sa akin, o na el-ari sa akin is li pastor. Pasko lagis kama na pastor, skoro lang kis familya, ito lekwan saksa. Unak skulun, ang kuya di sa kulun. Pe aja lang na pastor nakpehek kwan sa ina fami ut. Apa tis tahu sa kawachi na chalchiris. Ereta. Tes atratis na sukwacha. Nakwanchak sa natil tinamit na kachinas siya. Kwanchik ako na yung kachin na mamachan. Ho, apusat ka mo lagi sa akin. Kachito ko, ho po. Ang kwanchik sa kachin. Napika sa akwam lahat. Ayo, sincho balay na tohti. Kunak ko cho sa dos nivel. Amok chikaling kachin na nakwam makach timpat. Istikaki si post. Dali wak chipiko kuipo sipo. Aras na ke. Oleh kagwa Diyos Jebal. Hane ba inite panumang. Naktatsara sa likutan. Des yerim nakahbab ang nalepchan. Ahbab ang nalakwan. Diyos kalag sa rochoch. Ahbab ang nalish kalakwan. Stress inatien. Pero ay hakwan si saan nakaltasin. Ahbab ang nal. Kung manasha sa ewanghel, pero nusnub na kalamah kalakes o chikalag. Mahaputaan sa patayos sa skola sumati. Mahaputaan sa tirali Diyos. O kagwa, nung siling familia, kayong timbano, kayong kiya na kaltasin, tinloking kasik, tinloking tako mas ning tirok, o ting kagwa Diyos, saop jak sa liku. Uti lock impulser. Uti mata. Macam kata Dios. Amin. Tilok ingkar Dios. Segera ingkar macam kata Dios. Untuk ko na nagkodya, ak na Charles Hospiliosa kami. Na nag-oog parailan, sakilan, mahal tumin, mahal trabaho. Tukaran na angkos pa ka ni Diyos. Kagwa, karutyo ko skulupan.
Ano Diyos kulmaling katsinayos, mag-atistra Estados Unidos. Kagwatis at kiskanig at kwa, hindi nagkatihok sa kusin, pero lakatsing, managakil karu Diyos ko. Ako na nagkatila kay kalakating sumat is, at ping, pastor, nagkating sumat, pero matalamitaran mo kung nagkarilap at siyang Diyos. Marita mo kahagip. Marita tahagip. Nabalagas niya na kinasmok. Hermano Efrain. Ate ko na Diyos kulbal ko sa kilika at sinikinisira. Utsora akskwampe o siya po ako nakrikin. Santa ko at atrayak si Kogan. Truk tamok lagi sa kinakmat at yokat. Pero le, hermanos, maugulak tamok at yokat taran. Lamentación na siya. Aw, tabi naktajabak likwin. Kaya anak ni Diyos si Magop sa Lamentaciones. Diyos omakets, hermano. Likuan que es Estados Unidos. Renaktes los optesili Dios. Kalau omak likalag. Kalau omas kos ikileri sakil. Kanap sawe ng kilag sakila melom. Kanap sil maleris la novio, la novia, renatat usak sa ruchichot. Kuankem sa akbing sa iskanakwan, jokem si kalak, yasas kama, nakikanabag si manakunak is, king anatrapakik, yas na usala ko ospenses juam. To baby rasa king, jok estet malebrip sa skawa na leba. Ano rasa is Dios elektrikis mamas papá kulaksek kantawal se comedor si trapakik. Out. Porque Dios sinumtak lima usilal sa ruchichot. Ahora kikat katireli Dios con las testas y crónicas. Kulintan lamit sang Tes jod sol san. Tes hals ka usep san. Te ok titjabak san. Doch sa chosate kwa bichak. O ting kumsi chak lingkuan kila sa spede san. Ting kim ep san. Ting sabi la presya kwa chishot ep san. Tabi ko sabi log arura hep san. Tabi ko stop tes ko chiskasut lik arura hep san Dios. Pero ting tonak tes jod sol ep. Tes hals ka usep. Tes keretal nakla ili Dios kung kirik inepsyan sa likronikas. Pero atskiro Diyos kulman ka nakwan. Nastereli is pamilya laat akikwan namak. Marinaw na sa ktsaro chunchukat sa ako Diyos. Marasikiling sa ako Diyos. O kanak kaminin sa skamanak mag-atskiro ko yung trapak mag-atisailin cholchan. O tihon mag-adyo, tihon ko sige Diyos sa rochot. Yamas ko sige Diyos sa skong kamas. O tahon silog ating Diyos at maandabi sa tirali Diyos. Ika di tes kwan kilipapal siyan. Tes raup tes sinibep siyan. Tes di mabrasis kwan kilarim skulasep siyan. Maanitero sila sa li Diyos. Abia makesteramit ni Dios. Kakalak kag aus kat all. Jeser na chali Cristo. Kuayajak skulunek ni Jesus. Pikwan karway kerali Dios chesa. Kityo kasiman kila sabil ochoch. Rali Cristo chisali ochochan. Tapos okra sa lago sis may sa ilat oh sruko na ako Diyos sabi.
Gikwa ko nakakarosilyo Diyos. Hukuet papanel chisa. Mani mo bre siya berkis kageli Diyos. Mag-as tinis na kawa pasto na kutsirok chinumek se utaan na kupak chinumek iskat stir kutsikyaan. Kitrak mag-anak angkel sa templo anak kanu siya pano. Anirak sa tse. Matsekta na la pasto. Kini ka toke na la shamara la pok o sila saksmen kwa la pastor. Renak tatrosop testi Dios. Nintianak li familia inikis o salimano pastor. Kitraking arak masara o pastor si kwan sa gulting arak. Bukin nakira tili kagwa di sasas o dyan se na ilok dyan. Sa kablago kas kabalik Yesu Kristo. Kagwa na usok te single mano Olivio Popchok. Hermano Rosendo Pop. Hermano Aurelio Giovanni Pop. Mana Daisy, Mano Jose. Hermano Anderson. Juan Kiapchak Aranza Naktil Tenamit. Okes Antiochinkil, kota nanak ses panotsak eblak Israel kung sil nak nakes ekum Antiochink lak Israel jan nake kwaak nake ni eik sipan li usilan naskut besili Dios sa syome eblak Israel utanak kityo te bitanamitan nakwan katarin tatireli Dios kakwa asa kunut yolik pelain. Maritatirak rin Diyos laat. Bisa kung kutanagwa tinak at sulakaran. Kamanakin tarakain ang famil si Pantosing kitsaku. Ikatarak sakting tisat kasi sa insonak laat at panulios silal sa kateli Diyos. Hagyak katsol. Tiko kotso ni Diyos siya rin familia in. Ikay na palikuan kep likay hermana likuan kep marina kuan at tenometres artali Dios la es di alalbeg marak li isakilbeg linabeg lis familia marikuan rikan marikuan abuelo abuela porque likon si familia ang juros obtesyon likal ko a Dios. Naroon na kabit siya kunibig na tiyens ko kayo sa adorasyon. At lainin pa, hermanos, naklikag ko a Diyos.